responde number 18 siswiri ta fika ka number 20 u nga ri khale Moses Paul. So namhlanje ngithi ku okay ni va na listening session ya Zwinyenti na listening session ya Paul number 18 yi twa guys ku ri so far va bifana hi ndlela hii ende mi nga rivali guys un'wana na un'wana wa swi kota ku ri a faka mavonelo ma swi tiva guys ku lawani un'wana na un'wana wa pfumeleriwa ku faka mavonelo ma yena eka ti-comment ni meka sure ku ri na tinyika nkarhi loko ni hlaya ti-comment na mi vona hinkwenu na mi comentaku lawani ka YouTube channel ya hina. So without ku heta nkarhi guys ni ta sungula hi track leyi ya Mthimbani ya Zwinyenti leyi Xiphola a nga yi responda. Ni ta zama ku sungula hi yona guys, ni zama ku sungula hi yona and then after hi ta yingisela number 18 hi twa ku ri number 18 yona yi vulavula hi yini ende swi tikomba yi nga ri bifi leyi yona ende bifi leyi se hi personal ngopfu because loko ni cheka ku na track yin'wana ya Mthimbani yo bifa Xiphola i game over. I'm not sure leyi nga na voice record ya mana Xiphola va ka va vulavula swin'wana vo Xiphola kumbe ni tlanganyana that voice record a no la ku tlanga the whole track. Va mbala vuphilo siku rin'wana mhera wona ri laka n'wamita lotwa loko va ta va khome beke va ha ri Polokwane kwale Inanini University. Se loko va ta no twa un'wana wa makhelana ni ri ka makhelana ku na munhu leyi loko ni fika ni kuma rheti beke no ku nandzu va ku no hundza ni ku byela ku ri mena n'wana we switandzini ku hi tshama swin'we ni ku why a teka xitori a ni komba ni ku se why we ti byela ku wa famba a ku hayi vana ni kahle me ni lo hetisa sweswi ku ri me se a na ha swi lava ku tshama na yena. Va ri na vukati ku hala na tichomi a ti tlha ti senda ti va byeletela hinkwaswo a va swi vona vila vo miyela a ri dependa ku dlaya beef homeboy leswaku longa swilo editiwa hi voice ya ole so guys a na video leyi ya ngopfu munhu vela ni tlanga track leyi ya Mthimbani Zwinyenti hi review hi twa ku ri ku ndleka yini ka this track kahle kahle. And guys ku va ku ni nge ti review hinkwato ti-track ku na ti-track leti ti nga huma ta beef before leti 2 so mi nga meka sure ku mi ya ma stream and meka sure ku na ti humesa nyana la mi vona ti-title ta kona mi ta ma ti download hi n'wexe or mi ya ka YouTube ma ti yingisela hi n'wexe ma vona. So na Xiphola u humesi EP ya ti-track ta beef to bifa Mthimbani ntsena. So guys mi nga ma ti yingisela hi n'wexe ka YouTube channel. awa vana nanka byona u phila kereke uniform ngwanaka kawu u phila u dirile yini bya byewe munhu vuphilo kawu wona se u twa swo bya masingi se yi sweswi a ri diphile ke vuphilo munna endle yini u Zwinyenti kwa zwona mna nkasone swilo sa mkhono hey na bombi swilo sa ku nga hi vulavula kahle. Se leyiwani intro guys leyiwani Biki leyi buyi man. I'm not sure ku Biki leyi buyi man. Ni vona u repeat beat u stekeleka mani swo repeat if mana wanga repeat mchini mame tatala na calling ya vale hansi of course ni nganga na swa MMP wini cause ni fambe na muri ani post ka page ra meya. And the guys MMP yona ni engari winyana loko no cheka na xikandza price tag arika MMP mara sweswi ti komba ngari xikandza price tag o le ka Rara Music I team ya vukhulbi nyana so hey plus ni twa ku na vo DJ Mfundisi na vona va vayini van'wani mi nga mi switwini ka track le Rara Nyamsoro ra Mthimbani ku ri na DJ Mfundisi na yena u fambini ka MMP so ngari ku sa Xiphola na van'wani nyana kwa ani sure ku vangani mara hayi aka talangi ka MMP. I hope you can see because ujela vanhu kuna duma wa wampanyula Facebook you talk shit like hlangana speechless na ku remixa xigaza ya kala ti lyrics na ku bifa sound tamba because u trema too much u juta ku wa die rap la u fike makumu u kota ku ka blackfish bo 35 because u tsembe ku ka MMP wa ho like default ni nga tlela amkupini wo tlela ka upstairs mara milorho ya mene
guys unsure ku imali lexi nga ba beti leyiwani guys na laha ka ngoma leyiwani a swi tsaliwangi and then na Mthimbani na yena a nga vulangi eka page ra yena kumbe ku announce ku ri beti leyi biwe mani unsure guys ku beti biwe mani mara loko no wa xondza tsala ku ri beti biwe mani i beti ya kahle ngopfu leyiwani i beti yo twala ku ri na beef xikarhi. So ayeni mahlweni guys hi yingisela Mthimbani Zinyeti mo hi twa ku endleka yini then hi kota ku yi review nyana after hi ya ka number 18 ya Xiphola hi twa na yena ku ri Xiphola o responda Zinyeti a ku yini. No Zinyeti kozolo mina betcha unge win it bitch varna ruketel of course I'm talking shit van rano mo pala kufala la plus Damolo ku ri ku tele yena ala tlhelo i nani i mfundhisi Damani mara a yi ta ku yini music character music na ya real life hi xitalo a yi fani mavo ku fana Xiphola ti ta savage mara ka real life i munhu un'wani swa savage a swi n'wi faneli n'wi fanela makuti rhyme ku rawe pala kufala ko heta mbeho masing shot the beef man sendela feni yin'we WhatsApp wo upload endla link because achievement and the guys loko mo cheka ni loko Mthimbani di humesa beef hi xitalo a ti talo ku ri di posta ka YouTube channel ya dyo hi xitalo di sendela Richard ka WhatsApp and then Richard a endla just link nyana yo just vanhu va kota ku download maybe ya ka xikulu or nkarhi wun'wani u na yena Richard na yena u nyiketa yena hi WhatsApp na yena sometimes. So Xiphola yena loko a humesa beef u posta ka inani ra ka u uploada ka YouTube channel ya yena and a swi wrong na swona hi ku i music wa yena swo boha ku ri un'wana un'wana music ya yena a la ku posta ka YouTube channel ya yena mara Mthimbani xitalo swa ti beef a di post ka YouTube channel ya do When ndzaka we wa vuntlhanu ende ka ntima mixopo na matamba ya we i Black Friday since u tirha ka masingo u banga runa mali paying your government swi vula ku xisiwana mara swi point nyana since Xiphola a nghena ka masingo ne u rhandza ngo ku posta the way a hanyisa ku xiswona ku bifa we swi fana ku endla ngoma shisha useless ku fana tima malaika yi ben ngoma two bob all I know to proud the school lesha mapras a ku sekete exam Jubei certificate a matric ku ba u dyondza hi Malamula after school Bophelo xitoiletini Siphoriku habe mara guys leswo Mthimbani a nghenisa n'wana Xiphola ka beef ne a hi swilo leswi na mina swi supportaku ko va ku beef ani beef beef ya vo loko va beefana se ku beefiwa un'wana un'wani loyi a nga family kahle a ka ha ri na ku loyi i mani eka family maku loko wo cheka hinkwavo se va beefani na hi vatswari so and a ni lavi ku video leyi leya ngo ni nge yi hlamuseli ngopfu kahle kun'wana na yi khatakata ku ri at least yi hatla yi nga lehi ngopfu Papa Penny, I am and Pimmy the chain, Madam Paka, you soup, Super Pack and Marama, manager back and bank. If you love Nessie Paka, put a move and say, Opilos, we are a scholarship toilet in the
se guys lawani ku ta winiwa loko swi te yini a ni swi twisisi ku ta winiwa loko un'wana a te nchavini or ku ta wina loko un'wana a nga respond na hi ku nkarhi un'wana vanhu va ku va pfa va reply na fast nkarhi un'wana ku pfa ku beefiwa wun'we lowun'wana ivi a teka nkarhi ku responda so beef leyiwani yi ya hela loko swi te yini or yi ta hela loko swi endle njhani mara Akone ku respond somukati manu ku pfuna ku sina ku phuntela tiko. Wena le ti lyrics u repeat sweswi. Yeah, ne? the beat the boy guys the beat so guys this one la ku cheka number 18 by Xiphola setile kusuhi no fika 20 most track letiwani ta beef ta Xiphola hi sweswi number 18 ta ba number 20 ku nga ri khale so mo ntlanga number 18 number 18 hi yona yi nga reply swinyeti so mo ntlanga number 18 guys sikela ku tibayizisa okay beat I tiva hi ku guys the one beat upanga Xiphola upatirisa beat ya i1 so I tiva and obviously lo ati chela ku beat man yena mwenye Xiphola beat chawe awise loko ni nga siku nyika break ku endla ngaku ku rivele ku twa hi me we passenger tsonga re to driver me loko ni nga sivula beef is not over hi me ni nga na matimba ya ku stopa ani college ya we yi testa we xifulani me ni ku tirhisa ku taste the punchline ni ku controller ingaku ni khome remote ingaku inzalwa no controller hi demon ni ku trita tani donki ya me na ku controller ni ku khomele ximoko left alaka right loko khomele samboko ku bifa vavasati u nge tshiki na swi tiva loko u la ku bifa mi rhanga u hluvula khiva sukela loveness ku bifa hi me a yena ku vangela ku stress donkey loko yi nga tiyo fanele biwa donkey ya biwa loko yi nga ti na ko nga zobelela donkey la yi ze yi ndla so yo baleka ni zama ku yi vuyisa ni ani ali i donkey mara wa yi xanisa la yi tlhe yi rilenga ku yi munhu yo fanele yi rilanga ku yi munhu yi na vito ra munhu ku ze yi rilanga ku yi munhu i thembe vito ra yona vona yi mani dila na donkey leyi nga tlhela ku fonelani niku kume kahle thembi niku pani chin at least niku keep a busy something yeah awuna chance ya borongo utsutsumela studio xa munhu ya n'wi bela bolo loko u gungula u ku Xiphola hi fambika next a wu twanga ku swi ta cinca u fika u bati line and matsundzuka guys last year loko Mchimbani diko Xiphola hi fambika next ya freestyle ya kona mara Xiphola o reject offer liya ya Mchimbani ku nga va reason ku ri yini guys ende loko u langusa ni a hi xitalo u kuma ti video ta Xiphola la a nga le ku freestyling hi xitalo a swi talangi sweswo and a ni swi tivi why kumbe ku nga ku ri tiso ku damani loko a recorda wa tsema kumbe ko va munhu loyi a nga rhandziki so freestyle a ni xona mina mara a yingiseleni beef ya mahlweni loko vo ya le ka next le va fika va bifana straight live ku repiwa straight hi twa ku i mani a nga best mara since Xiphola a nga lavi swona u lava leswi u track yo moya 1 by 1 arrest u nga se phunda u tsutsuma u ya va guest chavi ya viti vakamberi va mihleketo va ta endla test phela chavi a nga swi tivi ku wa hlanya a nga swi tivi ku u titwela ndlala u khinsavela mara guys Chavi na yena a respondini ka Mchimbani a ku yini a ku a ku na problem mi nga ta le ka next mi ta bifana munhu a nga rejecta offer liya ko wa Xiphola so Chavi na yena a pfumelini ku ri va yisa lava va nga ta ka next va ta bifana mara swi tsandzeni kumbe this year kumbe Xiphola wa hleketa maybe vanhu kombela tigi
loko u twa ndlala u londza mali ya deposit u ve tigigini ta ko u tlhe u nga fiki loko va ku vuyisa mali a wu va nyiki and guys leswiwani swo vele Mthimbani a rambiwe ka event ivi a nga hayi ku ri ku mali a yi tekini ni zini switwanyana hi xona Dlhamani a xi rambi Mthimbani ku ri a ya performa le ivi a nga ha fiki mara mali ya kona a va IT the way ni xi tivisaka swona xitori so laha a nga ri ku bufiwa hi tiyiso nakona se ka December 31 a ni ku vona ngigini ya le Ximulani alright okay Thembi alright va ku vite gigini va vitana mina ka the very same gig ni nga vi na problem cause a ni nga yeli wena gigini ya ni yela ku ya entertainer the fan ta mina wena u jika u ku a ni ngeti me hi mhaka ku mi vite na xiphola u zama ku ti endla mahengani okay no flop Thembi ani wena a wu nge hi mhaka ku va vite na xiphola okay Thembi tlherisa mali ya vanhu Thembi tlherisa mali ya vanhu mi khoma vanhu tinkuzi Thembi vanhu lava organizer ku tigigi okay a ni swi twisisi track leyi nga heri no ringese hela ni mara xiphola ka tinghoma ta yena to tala ni u tata ku vulavula instead ya ku munhu a repa mara u tata ngopfu ku vulavula a xikarhi ka ngoma yi fika yima xikarhi nje ivi ku vulavuleriwa ngoma ya ku sungula yi se heta na 50 seconds mara se ku le ku vulavuliweni xikarhi ka ngoma ma swi twisisa a nga yi nyiki space xo at least a repa nyana nkarhi wo leha then loko track ya ku heleni munhu u ta vulavula leswi a vulavulaka swona ngoma yo yi pfa yima xikarhi ku vulavuriwa hayi no va twela ndlala mi va khoma nkuzi ene Thembi I know ku ri a wu baja hi mina a wu dye khale mali Thembi a wu ri hava ya petrol a wu ri hava lexi u ta xi endla ku fika le gigini then ku va mina ni invite I'm sure Mthimbani una yona manager guys in a way ya ku loko a rambiwa gigini ni twa nga ri a swi n'wi tikeli ku fika gigini since a ri na manager ku manager ya yena movha yi na yo n'wi yisa gigini just like yena Xiphola loko a ri na gig I'm sure yisiwa hi manager ya yena Masini eka gigi liyani a ku va ku ri xintshunxo ka wena ni loko rescue Thembi ndlala yi ta mi endlisa yi ta ku kwapa ndlala Thembi u ta khoma vanhu nkuzi hi music u khoma vanhu nkuzi hi minyikelo hala kerekeni u khoma vanhu nkuzi hi ku zama ku hlahluva hi sign language wa nga pfutsekeli xikolweni kunene u ya hetisa grade 10 kumbe u ta antswela nyana hi vutomi ngoma yi herini mi swi twini guys ka ngoma liya tivhese ta yi 3 a ti fikangi so hi sweswo guys leswi a ni mi khomeli swona xa ku video leyi nga ta za yi leha ngopfu a ni nga lavi ku ri yi leha ngopfu